twahereza Sarpong Michael, attention hariya kwa Jabel, attention kumutandane, dore ngoriya ukuntu bagiye binjira. Samiru Bate arasa, umusore Jabel arawutera, bakomeza kuzubara hariya. Reba ukuntu byagiye bigenda. Kwira Bate yagiye hariya, urabona ntuza Bishara Tifu yari niwe wabaye nk'udefanda umupira ateye, urabona uburyo yagiye yawuteye noneho kubita kuri poto. Reba hano uriya musore yarahagaze. Gura dekoderi ya Azam TV ku mafaranga 50,000 yonyine, tukongera ifatabuguzi ry'amezi 2 kuri book ya Azam Play. Ushobora kandi kugura abonnement ukoresheje MTN Mobile Money, Airtel Money na Tigo Cash, ndetse no kuba duhagarariye mu gihugu hose. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.